yo ina sites kureba ngo wayetantara za butandu ezakubasa kuba site abombeke bawe ningashi bafunde bawe bine kuba Odiativus na kwachiro makuru Agacencwire amazina Mbabazi Charity Erizoba no rwakatano eshahane ibiri z'umwebazi yo kandi birondo bishatu byo kwa mshanjuro 2026 ninja kwisi y'ibija mtugo makuru kandi kundagarce ninja kwisi yaho amakuru Agacencwire hombwijire emitwe y'amakuru ne kushikibwaho vegetable cooking oil, second best to a mother's love. Agacencwire kireki okuchorubanja oru mukisha w'omwana yahire mpitirizo kwatebwe biro mwenda byo kwa mshanje 2026 muri mutoma ninga sikuchiro bashabiro gwabire nko mugisha gwe yagaruka no muhando gwo kumutozo wanje atarugureba agumizemo gwo kumutozo wabo agaruka wabo. Government atandire kushijuma karicura mensia ya primary mu rubenje bwizoba. The curriculum review is mandated to be reviewed every after 5 years. For us, it would have taken a long time. Inshonga z'aba landlord ahamshoro gwa property tax nzeyongera kubagomera mu rishema. Aho ko umuntu kwimuka akakujogera mu kintu cyawo. No gwa kukingana asa kwatine ki cyayimo. Emitwe y'amakuru yabane kushikibwaho. Blended pure vegetable cooking oil, second best to a mother's love. Mbabazi Charity kandagana makuru Agacencwire ombwijire bwanyuma y'omushaho mukuru wa bwanyuma y'omushaho mukuru wa Mbara Regional Referral Hospital okwayo bujurizi bw'empitirizana na munana ezubashangira omwana kandi zirukuteekateekwa kuba yabire nazirisibwa mukishe orukura baramuzo mu district ya Mtoma omushango yagutaho ebiro mwenda byo kwa mshanje 2026 obwo mukazi ogwe arikwija kusharwamo ekirije kukorwa. Koti yorukura baramuzo mu district ya Mtoma etungira obujuruzo kurugaha mushaho mukuru wa Mbara Regional Referral Hospital oburukuhamye empitirizana na munana nebicweka by'obucumu ebyashangirwa mu mwana wabiherezibwe mukishe koti niyo mwehono nabwe horiro obujuruzo bwanye nenkuru w'omwana. So these are the ones which are bundles, and over them we opened up his abdomen. We examined the organs. Which organs were examined? Yamutera umwana yiza yambungiraho yampungiraho yiza yagaruka yamunyora yamutera umwana isaga amazona zarega n'inyindo. The needles were put together and then wrapped with a piece of paper which was broken at the time when we were moving them,
and tied with thread. Bwanyuma y'umushaho koreka ko tebyashangirwa umwana ogu uwamukisha umwana abiri atandika kugambisibwa bitakwatirine kandi uwisha umwana atacire ko tokucyo rubanjoro mbwire umwana Samiri mukataha ayimya kegenda heka neka nurembera y'abandi umwana ari kubasije kubona zinje umwana ya nkarambe yatakugeza Bueno koti kuyakubaniye mpurure tandemire amazika k'umwana aguyazira mu irwara mazuma n'amazuma bamwe bakamureba umwana yakizire koti nyonke kinakubire ninje saba kabe ni saba intwaro rwo mukazi imuteka ahatargaruka kurebe nyuma mbwano imuteka hera amuteke mufubire nko kuhera kwenda imuhereze imyaka mufubire mukuru w'abaramuza bwa Mitoma ahamizo bujurizo butungirwa koti iyo murundo wa kashatu oburuko meserezo mukazogu nuko kutahebera umwenda bikuzwa mushanje mwakogu okucyo rubanjoru bari n'abasuze banga hibona ntwiceza babareta ebagamba tukujanga bagajya amazuma mpaka kotesha zirimo oinero yawo wako bavuze buzo kujire bagamba otwe kushanga bagajya amazuma igira mu namazuma nukwe ukacukura. So my signature is right here. And the handwriting on this page as well as this other one. cyakubire nangwe cyubasa babarankeze mpituruzo anana musanzu yebaniye myaka eyibamukoma tutargarukana kumureba ninga sikukiro bacyabiro gwabire nko mugisagwe yagaruka no muhanda gwo kumutozo wanje atarugureba agumizemo gwo kumutozo wabo agaruka wabo ababiri baryo mukoteji bashabira umuramuzi Gibson umuhanji okurasyenchwa mu yorubanjoru gashakwa Ben Muhozi wibere Ben Muhozi inshonga z'aba landlord municipality ya Shema ziyongera kugangara aho abagiga bari kugira ngo municipality ya Shema tebatire mu buteka bwanyuma yo kongeza umushoro gwa property tax kaguta hari 5% kandi bakataho na kifuba batabandize okubashoborera Obutikiza na bw'abarandro municipality ya Shema bwongeraga misabagige bwamba bigumire abo kujya mu municipality ya Shema ekongeza umushoro gwa property tax kurga percentage yemwe okukari 5 batashoborire bantu kureka no kuzomaje kutuntu z'abapangisa necho usasi itwa aba barandlords twinenda abo ko umuntu kwimuka akakujogera mu kintu cyawe nogwo kukingana nasaka batine ki shayime konga kwimuka kwata kwemura hagati y'abantu kinga azifu wiba nanga wanyaga nyo nabanintesa ngoko rga percent mwe mukagita hari bakagita hari 5 abagitiro bakanyurura mu guhamuringa bagitenka hari ibiri nari ibiri neceka konka nabwo kubarabe ibintu uburemezi ubu kubaretera kugita hari 5 twahirirwa twatungire kibina ekiri kutoreta hamuni ekibina cyandi kisibwe wachi kisoro kikano rubar ryo mu mateka mbene bije batugambire ikiba kutekwa kutihiraho percent 5 aba bagambira bebembeza bara Town Clerk Lilian ko businge okwetwara abwo kuba bo tubangire kushashura umushoro kureke ntwaza yabone yangamba nyenka no pas demande notice eje changa utekaho fine akwa demande notice nene yerekezo kunshaba nebindi utaho fine na penalty bien kwetengwa hati nchango twara umukoti koti niyo ordaringe cyosheme kunkora koka to kwijana gufurungo kitakwanje koka chimombe kutwita no kugira ngo tukubimanye no korota kizimbe kiri kito kandi bazoninge streets baje street ya kuri average ni incase street ya ni average ni incase meyi ni incase ngata kuza kureba kizimbe kiri kuri nyuma ati kakizo musoro gwa cha meyi bashireba mbwe kikabe ngenda tugarikemo umusoro tukujya ngo twanje guhereza akwa tataguhereza tuza kufuna development konka gube gurufeya umushoro gwa property tax obche kanshanje na butana arigana bushemere kubana ubwa ko mutawuni ku plan ingere kiburakore bitungwe cyabashema tubari kucikora niki tukwata ho twene
ambwa nuko turya hano basa kureba kenyuma yesikeki nkato hurire to akwata nyindo ibikurugo kuruguru mbone cyo ne cha landlords kutukubatensiye tukagira ngo ntwenda gukora lagunu naraho kurunda ndebye bintu rero tukata imfurege kabitwaro uko ryo hatejo niyo patiente nshanjuri itano iba kubamba tugereza batugwerirwa kagwe na nyakanja kaduka basiga bakatire hakapapura na nogo wanje warabaje bamuta hakapapura rero nabiriya kuba birya heru bakugira ngo tukwikiriza kubitasi hati ndebe ko nonyenda hesente esente neza kurwo muri byo binte byo riyo no kingirira na heru atkorangire ngumbire ka heru babyiba itwitendero twinemwe mishugugu mingi abamirungi abenjaye hato okubara bitware nyoni zaguma ho arbaraza nkumire bintu mbarreine chartered universities mwenda wabara chartered universities mwenda kizu kumanyisa nkazi jo muri kabwe kufuna ho kubyama so eine universities must be ezindi zona muzimanya eine institutions ezokushomesa eine institutions nka Bank of Uganda eine institutions nka banks ezo zona nizetaga property so kokotinga wajo tukabwe bashashwe 5% no ija creating a ghost town haro towns ezinarebire zabire ghost muri Uganda abamwe abo kumanya ho kente bitse ghost town ikachitoroshka tware town ahabwe nshonga nkezi zo kugezaho kwishikiriza directives batabanzize kwebuza ahabantu tuyishirire town clerk Lilian Kobsinje bitagize ngo bagamba byona no kubuza accountability yo mushoro gubahire nyuma babuze meya collecting the sente nyinji accountability at the right time hawaship the mayor na zaka accountability yesente akuba tukatandika ukwa katano espa collecting the zona nizo twini ubwati ba landlord batiriwe kibina cyo kwegitira mu kugirira karemwe ibyo 5% riyo mateka ikatibaho kanzu act yo gumushoro property tax negamba maximum 12%. Kunkitwenka shema municipal council tulia 5. Amakuru agasha kwa Sheikh Abdulatif. President Yoweri Kaguta Museveni agize impanura na Minister wa Bungereza wa International Development mu rukiko rukorirweho mu Makage muri Entebbe Kampala. Kubugana kwa bembeza bakwegekera kwongera kunyweza nkwatanisa hagati y'amahanga gagombi na munongo mu byentunguka. Muri kiko President Yoweri Museveni ateriro muranga ba investor ku Bungereza hamwe n'amahanga ga Buraya gona okutasento mu Afrika agumize nk'umwanya ogwine ntunguka. President Museveni hona nagira ngo ikintu kiza kuyamba kongera umutindo abintu bikorwa okutungura amakorro okuhangahanga emirimo n'ebyemishuburo. President Museveni asimire nkwatanisa hagati ya Bungereza hamwe na Uganda yamara emyaka egiyona. Urukiko rwetabirwemu na Minisita w'enshonga z'aheru Haruna Kasolo Cheyune, ambasada wa Bungereza mu Uganda Lisa Chesney n'abandi bantu bakuru ku mu government wa TV West ndi Abdulkarim Musengendo muri Kampala. Government erukurabira omukachika karukora ahari curriculum y'amashomero mu ihanga ryona aka National Curriculum Development Center etantire kushijmenje ndero y'enshoma yidara hiriya primary mu Burenjero izoba akwenda ngo enshoma y'abane katungurwa kandi genda nempinda hinduka eruho mu ihanga. Ehuru ya curriculum y'amashomero emanyurwe nka validation of revised primary curriculum etandikira izo bari yanyomuyobaziyo kandi neyo kuhendera izo bari yanchakare arkanon aporo kwa primary teachers college omuruguru wa footpoto ehureji etabirwa mu bakuru b'amashomero abashomesa bakuru b'ibwegiso ku rugumuza districts ezaburengero izoba n'ahandi. So as where we are right now in the review process of the primary curriculum, we did an evaluation of the existing curriculum. We developed a curriculum framework. We developed a scope and sequence. And from this, we now developed the syllabus from P1 to P3. We started with the evaluation of the one we are using now. We started by evaluating it to identify the gaps, to also get the needs of the society, because as society changes, many things change.
okurugera har National Curriculum Development Center abembire huregi ekiziro bwanyuma yo kureba ibirumira byingi ebiri mu curriculum eroho aho kushoma no kubara mu bana kurukuba munonga nebe kushomesa ubwaye bitarukwatagana nebyo birukorwa omumbereho y'abantu hamwe n'amashomera gaharurengo rwa primary obutakwatagana kurungi nagwa garya harurengo rwa secondary. The curriculum review is mandated to be reviewed every after 5 years. For us, we would have taken a long time due to other constraints, but here we are now to review. Another reason why we wanted to review the curriculum, this is just the first part. Later on we shall review primary 4 up to primary 7. It is to align the competency-based curriculum of secondary with, lower secondary with primary. Validation of a curriculum document is about the quality of the document in terms of consistency, in terms of relevance, in terms of accuracy, in terms of logical sequencing, in terms of the scope. Is this material enough to be taught over a period of 2 weeks, for example? Now, to say yes or no to this, it requires somebody who is rooted in the system. It requires somebody who has been teaching this. It requires somebody who has been preparing teachers to do this. So John Bosco tumwesije orukuru biwe gisomero fotpotro nagira ngo ikintu kija kwera mu kumara heberoboka ebitwiro mu mashomero ga primary kumara wire buringwa. By the end of this session or by the end of this training, we shall need to know which subjects are in this syllabus. P1, P1, P3. I want to tell you that in some schools, they are teaching different subjects. You find school A has its own subjects, which are different from school B. School B. Tukialiyo ntusera tubikole tuta korora byarwa mu kurungi nabweke bitukora sazino tibikagumibwe kwekera kimu baramara korora kimu ihanga lyona balera bamu. Omugandi abana b'amashomero mu district ya Rubirizi behanangiriza ibo kutumutuma hamishomo yabo. Ebi nebindi bigambirwa mukuru gwa Katerera County Education Forum ogubira ishomero rya Bishop Bacenga Secondary School. Maybe a vocation in all areas, accounting, records, fashion and design, the hotel. There are many places, there are many jobs in the hotel sector. Sometimes I look for people, but who are not, I get those who are not good. Washara mukushoma ebebye mikono, you need to perfect and do your best. I want you to mind about teaching boy child. Ababichamu kwa wana mbele bashishi. Hati maharawa wenaza kushorwa. Amashomero garukurenga nkaga nugugeta biro mu rukiko orukubaho buri mwaka orwa Katerera County Education Forum. Katerera nemwe ebire ryenye mu bitubyo gwegese konka ninyenda kwamiza abo kuturebera izani ngabo kutura okugira ngo Katerera nitwenda kosa mane mingi okurebuka ngo nitwe twarugo muri aba barukugaya twabasakuza aharurengo rundi ntwiza kukikora tuta twehireyo okurebuka ngo twaguma tutayira amashomero gitu nitureba nibatwaza bata abasomesa nibiza ishomero mbwire abana bondo bashoma. It is my role, it is your role as a parent kureba ngo abana bitu twabatero environment erize kwatwara ishomero bakashoma kandi bakababurunje muno na fees tuzibahereze singo mwana umukuru atirize omanye fees yiwamuha yagitya ishomero and I would encourage all parents reach out to schools uzakushanga byaha
uryo muzire umwana akushobora kuhamanya tukahikayoga abatebekana isoro ho n'abatugambire umwahabizwe barukushanga entekatekeje ya kasefu iya mbere munonga abana abo kuba ecyange abana binji bashoma be batakweza abamwe tubakoze cyamushanje abandi bakoze sinyakana konka kuba kwisha iterane nkeri abana babagambira baguma mashomero Gashagwa Jonan Tusingwire na Onesmus India nabo Bere Jonan na Onesmus reka tumbere ho ntushagaruka nagarukurata agarukurataho okurinde byo bhangwa abatahirire bisharara kubingwa kifubo muri lyantonde Ijejo nireka kera aza it's a gazette wetland area konka abantu abo bakiza bagira bata bagirumba zi ahabyo bwegese nibikushikibwaho Kitagata Farm Institute ana ahomwe aharigiro muka kuyeta munetanda kebirabira na bitano byo kwezi kwa katano na munonga bari boarding na basaka bayagize impinduka ahamagara aha performance aha muntu no emiteka tekere nuritaga kubanza kumanya umwana wanje ari mumberaki abaziri cyo nanyenda utuchitemo nshonga tugirebe nke nshonga mpango umwana y'ubugame kwezi plus kwezi amezi hi abiri umota kumureba konga mwene hati chance yabaho nunda kumureba mukaganira nakuganira ibyarebera ishomero ibyarabiremo nabasaka barabiro mbindi bitabonire kandi yuko muzire bwakusigira wa muhumurza ninge bwakusigira watumanyisa itwe nkabebembezo bunde bibe mwana biracerekire ushange yo yabikugambira ko muzire so njibagire cyurungi umuzire otakayosha kureba umwana wawe no kumugira ubwire ukashutamana ukamuganira obuhabuzi ahabyo bwegese bw'abantu bukukibwaho Kitagata Farm Institute Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. At Fins Medical University, we offer online postgraduate diploma in medical education, Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, MDCHB, Bachelor of Pharmacy, Bachelor of Medical Laboratory Technology, among others, Diploma in Clinical Medicine and Community Health, Diploma in Medical Laboratory Technology, among others, and certificate programs. Fins Medical University, a chartered medical university in East Africa and is located in Fort Portal. Apply now for the March or July-August intakes. Visit our offices or apply online on our website or contact us for details. Fins Medical University, saving lives, our passion. Ebyokweme kabyonjera koroba kankwanjulire ankole crazy limited abara kubumbira byokombe cyesa nkamategura amatafari n'ibindi binji kandi ryo mutindo gwahigu nkamangalore tiles Portuguese tiles na flat top agemigongo rero bakwinira amatafari ga buri muringo nka fire bricks max pans interlocking bricks otebwe partitioning blocks obumori buro bwabuzire bwena babwine nka Z-Vent Torino Venezia na Sisa bakwine na Pompeii Malta double Pompeii mwena bombe cyana ba engineers na contractors mwena ankole crazy baborobezaho byona barabibumbira muri mbarara omwibumbe rishugeine barakoza technology rispiria ecora byombe cyesi cyangale nka bendera ya Uganda bashangari mayiro 8 mbarara kabale road esimu noti mushanje 2 ananina 15 cyenda na mukaga ankole crazy limited tugende twombeke manager ogito wagito konka batumu kidara kabatakagiremo MC takiziri DJ achumwe na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngu okushara keke ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara keke tukazakunywa mbogo na wapenzi yona nesente konga tanywire mbogo nyukushekerera nikuteganisa wenda ninyende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi
ayibambe nekolera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje. Skylight Hotel erestora uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahibaru kwereza breakfast ngakatogo omelette Rolex sumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineona chamushanere kutandika shamu kagazi ihangwe nibateke nkoko embuzi echenyanja muchamo obushaza akaro ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho. Hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kache aha Vision Empire orguto rwatora katete ijukangu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera notu mushanje mwenda 18 58 38 ninga notu mushanje notu mukaga 36 Feathers sanitary pads hamwe na ABC Feathers sanitary pads tokujara bukumi bwoka konkani zije hamwe n'obusinje bwinji n'amantu go kunyunyuta hamwe n'ebishenje bine byo bukumi kandi n'amapapagazo ni maringwa agari kuretera okwekunda n'obusinje izoba lyona nechiro quality pads affordable price pads zezi zikasimwa na awards bulenje bwizoba ya Afrika. Feathers pads niziretwa umusize nyinji ahari mu empango neza burijo kandi nizija na pantliners zabusha okuyamba umumbera zawe nkomukazi. ABC Feathers sanitary pads okoroba amani obusinje Feathers sanitary pads obukumi bwo mutano umbwire bwo mutano nkazoro mfarati murunji kanda gworobi roseful nikangara konkobya mashamera nobwa mutindo roseful isi yokushemera kwanje okoraraje nukureto kuhangara no kutekatekaje umugongo takubiyamaje no imukora ukushasha hindure mbyamire yawe no farati gwa roseful rwo farati gwa family buri muringo gwona ogo mfarati guruho ndahati nyenchakare nebire byombisho roseful esi yokushemera kwanje roseful esi yebiroto birungi. Give your child the opportunity to build a brighter future by enrolling at Ankole Western University, a Christian-founded institution located in Shema District on Kabohe Hill. Ankole Western University provides a conducive learning environment with modern facilities and highly qualified professional lecturers dedicated to equipping students with the knowledge, skills, and values needed to succeed in today's competitive world. Programs offered: degree and diploma programs in agriculture, information technology, accountancy, business administration, public administration, education, and theology. Postgraduate diploma programs are also available. August intake 2026 registration is in progress. Ankole Western University offers a 50% scholarship to eligible students. Tuition fees after scholarship: degree programs, Ugandan shillings 650,000 only. Diploma programs, Ugandan shillings 450,000 only. Apply today. Download application forms from www.au.ac.ug. Ankole Western University, light of the world. Kuruka yomka humuro haro kwerashira kwango muri Lyantonde ahabwa abantu okugumana batahira emyanya y'ebishara kandi teresire byatandika koma amakuru agagariyo muri kabasengwa ahansharo n'urufunjo rwa Kacera. Abebembezi ba district ya Lyantonde baheruka kwatoho na munonga ari yabo buruni wonja kutahira ebishara n'obuturabe turi mumbwere bw'Cyanda. Batusigiza amazi okutambula obulungi okukamuto bazinga emirandira gy'emiteego mutiraba gikwata bulungi amazzi negagenda mpola naye nga tegadduka muwulidde bannange twareba hari ejejo Kacera aza it's a gazetted wetland area konka abantu abamwe bakiza bagira bata bagirumba
bariyo nibagira bata bagiye nkurosingire bariyo nibakikozesa ku ayitirigambira kuja bebembezi amaka garengire omuri bibiri nigo getorire orufunjo oru bakahinga enyanya bahinga emisiri bakira n'ibumbizi nangwa ebizuryo n'omukurura kumuyo kumuya ababo busira abo ngo bakureti district yambi yandondeno maze gwe kusoso kuraba inye bizubyayo ngayo ibizubyayo musana gukusuka we bisara bitufuna mwe ngo babiki bitono kusinga ibyo musana disinze nsaba tebyetaga na kuwawo abantu kubeka kibandi mpaka ku kitindo bekole mu mulimo kuti bachetagisa kabina tukole ki tukole kibina akukula yo chokede mukuru Joseph igifetwire okubanja kutono ebanje bya fitono fala kula kwa abantu bazima fubagani ndani ngusaba kusalo bobala meters bagamba 10 kubanga kichale masale no kulimo kutambula ko kitimba kubanga yo abawo bajja kyosoko kukola balina okusimba ekitimba mu area yaabwe najukirwa nti Yantonde nga district tuli mu Victoria Benson era nga tuzolwayo okuletera abantu omusomo okumanya ngeri ki yasobola okukumamu obutonde bw'ensi naddala n'olutobazi era nga kivudde ku reports ezijja mu kuva abantu ab'enjawulo olw'okuba nti abantu badde bayingiridde nnyo olutobazi. Amakulu aga gashakwa Sande K. William. Abeegi bashabwe obutagaya mirimo okugira emitwe n'okutamu ekitiinisa omuri bakama baabo abarikuba nibabakoresa okushaba okwahibwayo Roslyn Birungi ori National Executive Director wa YMCA Uganda omukoro gw'okujweka abeegi gana 74 za diploma na certificate ahari YMCA itaje lyambarara omuri Kamkuzi Mbarara City. Aha mukoro gwo kujeka beji gana 74 za diploma na certificate YMC itaje lyambaro muri Kamkuzo muri Mbarara City ogwo murundo gw'13 Roslyn Birungi Executive Director wa YMCA Uganda kandi wabaryo mugenyi mukuru yashaba bejo koresa obukugwo batungire kwangahanga hwe mirimo. Will not always be easy, by the way. There will be moments when your ambitions seem difficult to achieve and when setbacks may attempt you to give up. During those moments, remember this. Do not fear failure. Fear only the possibility of never trying. Brief. Mbashare. Nkumuraruga. Kuba truthful ntikiyeta tumuri nyankora bamaze. Ombe murakora ibyona. Mutagengwa kuba bamazima. Ombe muri yo mukora. Kumurari mwera kora baje mu musomo. Amazima naga contributing over 90% of what is being done. Nimura abantu bahemuka bakuzire, abantu bahemanguruka bafakuwe mishoga abantu. Some we sympathize with them, but God knows. Abatunga amabara basima ruhanga nabo nababakwatira mu kushoma kwabo. Twagura cyonga wa MCA Mbarara branch. Rero imyaka ebiri keji diploma in national catering and national catering kana byo bwire okushoma twamu hano ups and downs but trying era we catch twaikaho boine take up assistance. Ahabeji gana 74 batunga amabara igana kaga na 2 bishi kandi 12 nabojo. On this note, I want to extend our request to Mbarara state authorities to recognize our institution and somehow subsidize or free exempt taxes from this historical institution and even lobby for us scholastic materials, especially computers, as the world is going digital. Ndi Anita Tukunda.
webare Anita Atkunda nko muringo gumwe gwo kutungura ebyo buyonjo no kugariza H10 Sacho Rembo rwa Fort Portal abebembezo mu Rembo rwa Fort Portal batongwize entekateka y'imyaka 5 erukuza kutungura umutindo gw'ebyo buyonjo ehureji etongozi bo mu Rembo ru kandi jebembirwe pechitongore echa water for people. Orembo rwa Fort Portal nurumwa hande mbwe zikirize yo kubana zebembere zindo mu kutungura ebyo buyonjo bita bebembeze nubagira ngo iye no kubyizera n'ibicumbagira ekinte kibine kongera mu amani. What disturbs our city most is garbage, waste management. Nko muringo gumwa gwo kwendagariza w'ekitinisa cyo Remboru ab'ekitongore cya water for people wabakwatanise n'abebembezi ba Fort Portal batongwize entekateka y'emyaka 5 emanyirwe nka Fort Portal City 5-year strategic sanitation action plan obwene kigendera cyo kongera okubutura ebyo buyonjo omucyanga eki. Public infrastructure, drainage, solid waste, sewer lines, public toilets, outbreak response. Twagala tukolere wamu tulabe nga Fort Portal efuka city nga buli omu ayina ebyobuyonjo ebituukiridde. Abebembezi abakozi ba gavumenti hamwe n'abahangu ku rwo ministry y'amizi n'obuhangwa bashyira ha mukoro ogu kandi bashabira abatura mu cyanga ekyo kushagika entekateka egi ubwo burungi bwo Remboru. Obuyonjo twizire twina tuli willing kurura tukisolvinga especially nuko tutandikire tuchangire city eyeri disorganize mu kigambo cy'obuyonjo muno korora ngo tutungira abantu abakwija kutukwatira hakuba ukwantuija tukaija ntugamba no twina kwinduraho. Our people should have basemerire kuba nibaikara munyikara enungi enyonjo. Special thanks. I realize local governments do a lot of work, but somehow they lack funding. When we just came in, we did not think we would come this far. In fact, you would even think there is no body in charge of sanitation in the city. Rembo rwina abantu barakufika emitwaro 19 kashanju 5 kandi hari abo bucweka kanshanju na mukaga harigana bine za kamena zo murembe obucweka birana harigana bine kamena zitari kwesimisa kandi akacweka kamwe harigana tibine kamena abantu bejinira mu kishaka. Tubere tugenda muno nekitongole eki tusomesa abantu tuboleka latwineze emitindo okusemire kuba makuraga gashakwa Anthony Twine. Webare Anthony Twine ntugarukana ganda makuru hotarga TV West. Tandika izuba emirimo urugendo ninga kahumuro neco kunywa cya kituzi yenywere kituzi ohurema twenge aha mumiro nikikorwa ku rugo mu kituzi cya shitake amajani hamwe no bwoki konjoro bunuzi hamwe no mutindo eki nikikorwa ba kituzi farm company limited aveine teknolojia nebyoma byo mutindo kituzi drink ikirizibwa kitongore cyo mutindo mu ihanga echa UNBS kandi neshango mu maduka na supermarket zono mu ihanga kushubura tera simu noti mushanju 8 mushanju bisha twina bitana shatunemwe ninga noti mushanju 8 mushanju bisha twitano 00 mwenda. The Antode School of Nursing and Midwifery nibetabe jibwena abahereza senior kanane ya mukaga kwisha kwehanditsa habwa amashomo ga certificate na diploma ombunasi obuzarsa na lab technology omwejero kwenda omwanya oshemere kubushyikiro kubara no rujungu hamwe n'ebya science iwe kwenda kushoma diploma oshemere kuba ine certificate of nursing na midwifery kandi omazire myaka 2 mu field buri mwezi na hawo mugisha go kushoma gani mashomo ga teknolojia kumwongera mugisha go kuhakanara nyensia nka scanning na sonography lab technologies business na vocational skills na byo bitakwibiri basaries zichiruho mugiro bwira ishomero nirishangwa rya Ntonde haruguto rwa Kampala mbarra kandi kuma ibiri kukira hotera no tumushanju 8 mukaga nshanju ni 3 nshanju ni 5 ashatu na 4 Chuchumura kabozi komora kabozi Chuchumura kabozi tuntumure stressi Tuntumura burwiro komora kabozi Oshemezo mu wife oshemezo mu husband
kunywa cy'akabozi multivitamin drink kitasyo munsi y'amagara marungi nikuyambaho kwigura misi kireta amana masyo mbashije hamwe n'abakazi nendijo megasho kwata akabozi multivitamin drink utuntumura cyubaro na stress eco kunywa cy'akabozi multivitamin drink nikikorwa bakabozi health products limited cyamibwa UNBS kandi cyuruhombe pimo bya milliliters magana 120 umuduka supermarkets hamwe n'imotoka z'abakabozi okwetorori hanga ryona okushobora no kumanya birukiraho 0 15 0 Umare kurukagomba ogutebeka nisibwe ba Swift Initiatives Limited omucayi kace kambara ufitandika niburu 26 ebyo kwezi kwa mukaga okwisebura 5 ebyo kwezi kwa mushanju omwakogo aha main gate ne 12 zonka no kuleba nyamishwa ne 12 zonka abana b'amashomero aha main gate nishiringira 10 kandi ukureba nyamishwa nazo ni 10 zonka mngena b'amakorera amahango hamwe n'amace abaza banks telecom companies za companies ikora byo kunywa abahinja abatunyi n'abarisa abari kuri byo mikono abari kushubura imyenda enkeito abamabara amahotel n'abari kosa za mucomo amashomero n'amatendekero mwena ni mwetwa nije murebe nyamishwa engabia embarasi uruziramire ubunyankogote maya ugonya nenjeya babuniga abana mwarya face painting swimming pool y'abana bouncing castles rero sakasi nse y'umurembe egali yo mwika y'abana uri kwenda kubukinga akasimu noti mushanju 2 anana mukaga kinana na mukaga Bashesha Tyson mwiroko mugende mwirukanze nko kweri ya mugirete mwindi kwata muze kasatu ndoko nkagwata kana nuko akajiba kwata Robert aza kututwara ugiteka yo munanko Yesu biji kana nimwe ngone yo kubaka hati MTN resaraka zanone bakita ko kuko liko kugira ngo buri nkoko kwe kuzugo mu kasese hagati ya saye mwena sayibi ukagura voice bundles asimu yawe then yo MTN ne kwereza minatsi ezabusezine zo koze sizo baryona gurede chika rwagati ya shahe mwena shahibira zakasheshe rero tungede chikisha tuzabusha ezo kutera ba MTN izo baryona nyegasta emwe not star ibiri emwe hash rero tungede chika zawe zabusha buri zoba MTN twena hamwe okurizana kwitu tukuruho kizibera MTN nyebiti kubyenda Penkoni. Yakwera utamuyo mumudu nokora ekikire wanyompenkoni wanyompenkoni noshumura kushemererwa urubunuzi na nobusinje noenda kuchamuka mpenkoni igenda yakintu cyo kunywa chonka mpenkoni ne kwamani uhindiko mushija nyishija mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe sinza kutambura ngasinywede ku mpenkoni ukakasi kwata nawe nywako tunge chupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iyo mushubuzi terasi muzitezi mpenkoni wachinkolire. Mommy? Yes? At school, our babane. Everyone crunching. Nange kumulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Dabye mbaga ya daddy. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire echo shua. Kansinage bampakingire sa. Hani mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. Mayanja Memorial Medical Training Institute abari kushango murembo mbarra nibamanyisa abantu mwena ngo kushaba imyanya ahabo bwegese bubushaho aharengurwa diploma na certificate ni kugendo misho ahabo July intake course za certificate nezi eyo buzarisa jete midwifery eyo bunurse jete nursing eyo kucebereshagama jete medical laboratory techniques okushoma courses notekwa kuba okishire chemistry biology physics okubara norungereza rero nibashomesa na diploma zezi clinical medicine and community health emyaka 3 eyo kucebereshagama jete medical laboratory technology emyaka 3 okweyongera ahabunasi ninga buzarisa jete nursing o midwifery extension o mahagomene chweka reto kushaba kwawe ahishomero Mayanja Memorial Medical Training Institute kandi kumeye gukiraho teresmez Airtel not even not note mwenda 23 ina mukaga munana na MTN not 3 emwe mwenda ina 3 emwe Mayanja Memorial Training Institute
empowering to serve. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Wakiriyo nareba makuru Agacencwire nko muringo gumwe go kutungura ebyo buhinji no burisa district y'Ibanda ekata hechiro cyo kwegesa abahinji okwinga no kurisa ekiro kumanywa nka Farmers Field Day ekireci nekibaho umwaka ogu ekirecho mwaka ogu tubireho izobe ryanyomwe bazyo kandi kikorirwa muri Gora. Habat tweshengereze umutura w'cyaro cya Kanyeganyeje umuri Gora Town Council no mu bahinji n'abarisa batiro rutambo urwo buhinji no burisa mu district y'Ibanda kandi ogunagira ngo akatandikira hakuri sebye nyanja nabwa nyuma yije yatandukana zindi project atubitandikire nindabine abinyihire bukampsya a projects nyingi mononga abo kubanka biyamo kasente basa kukore bindi nahinga umwani nahinga urutoke na risembuzi konka besikare ibyo nyanja kurgana bitandika yakayafune byo kurya. Habat nagira ngo rizoba najwe byenyanza buri hagati igana na nigana 50 bitumuriye kinatigana suba katare so kuno ya market y'ibyo nyanja kunagiye kushangana shanga yagenda kubi abo kuba ko wabitwara mu katare usanga abantu babihereze be yinche bagenda kubikomparinga na inyame zinde zintena n'embuzi so babigiraho ro opinion konka as of recent nigire kutayira central market y'Ibanda akwatagana n'abashara abaguze by'inyanja bangira ngo inyanza ya Masyoro ibinyanza bya Yobuka panyisubwa ate birya be yahigura munonga so nkirizine nabo kutandika kubatungira ibyo nyanja nkatandika kubibaguza mwe bhangwize fama witogo nakugira ino project egendije yaki yebyenyanja kandi ninye hanangiriza zimwe ba fama bandi mwarebeje project tukutunga byenyanza cyonka wanamizaga kweso mu irrigation nagiyankahi ombede babe byenyanja kandi akuje byenyanja ne bituromu agamizi ne bigongera mu kirisa eshitwa kwesire cya nitrogen sono za kweshanga ngwayo na pumping amizi kurugomu omugera na nakwihombede babye byenyanja ebintu byanyu byambi kurambe basobota kurombwire niki nebo bumush abo kushanga ngo yatiro rutambo abahinje n'abarisa batorinwe baresorwa mu mwanya ogu okutunga bukoryo no kumanya uburemezo buri mu kuhinga no kurisa etoniyo engere president Museveni yosere nagamba ya 4 kamodo niyo yakire kandi niyo twebebise mwene nikibane cyendana niyo watera tocho wawe urebe ngwe binte byorukoro wawe ebye binte byo tibyabara atirisi gerente yamate udromwana no toche rero yongere hebindi so itwe bandi twicuko tukope toye usa kutakora byona nitumweshengereza akore akozire bibi abo kutebasa aba capital ningita kiriyo kubine ugagezaho koreka kiriga kahango ukakabeka runji umurepote yorekerwe mukuru w'intebe ya katanu aba district y'Ibanda neyureka ngo hati district y'Ibanda hino rutamburi yatire na munongo mu kwingo mwani ecero kuza kuyamba kubingo boro mu district eji miliyoni 15 kilogram zachi zomani omaka kandi tuihamu miliyoni biliyoni igana shanju na munana omwaka konka tujya hansi munonga twenda ngo twongera amani turga 15 million kilograms of coffee tuzenga 50 watu watunga chance yo kujya ngo turambure turebe areas ningashi ebicweka ebyo mushijo go ina family ni munonga ebyatiremo okurebente okureba ngo kutukubasa kuziragurira mubaze okupima impamya kandi ishaba appeal to government ya resources kuzakwenzirebe
ibintu kebiri yo yakwerize wa farmers kwena ngubongera mutindo kuba kwinsa gasha kwa Timothy Mushabe. Webare Timothy Mushabe. Government ya Uganda nkomuringo gumogo kuko muntu wabirijo kumuihomboro abanya-Uganda bashabo kwegita omusakwe ziryo mbyaro byabo babone bakwe obuhereza. Ebi byagambwa bebembezi aba Microfinance Support Center ekitongole kya government ekitirwe hongo barabize mu sente ezo kwera abanya-Uganda abegitiro mbibina babahe sente babase kwetungura. Ekitongole kya government ekikolagana aba Microfinance Support Center okurugayo kayo okhabara oko babari omurakatukuru ayibasima bebembeze bekereziya ya Uganda Matters Parish abatandikire omurumu gukurango bayegita okwera umunya-Uganda okoranisa obworo abashazire mu kwisobohereza obu omurakatukuru parish nebicweka ebijeherire kama natukunda sako yegorwa officially omurakatukuru training center katukuru parish baja solution tigasta konka niyo disho akora cyo ko mona magara gitu gombiri tukabasa kutubuka tukabasa kubachi abantu bacho bashitegateka batanako yuko sako buguna gamba bakarjo bakarumu na yekezia. That's why they are called Ukama Kunda in the Kazuma Kibio. Bashiteka, Watanasako, Kelzano, Yagomi, some Kama, a deliberate later. Even Gumazima. Tirapuzom, which was a Sako Kaman, Itaji and Ankari, a corrupt singer, Bataji again. To show Munaritaji, maybe single that is Itaji. Zapuzachi does to Yambe to school say, can't tungoke. Nakatukuru tuyongeraho munonga mukama nabakunda urgenye mwazyo kushika aharwaka no rugwisha orabe nayigura account aha mwanya gw'imitware 3 n'ishike tukira kuyiguza naza kuba nashashura shirinjo mutwaro. Reverend Father Didas Kasapuri bwana mkuru wa Uganda Matters Parish oba kwatanise no muhwezi wa bwana mkuru awanya mitanga parish na bwana mkuru wa Katukuru Parish bigwire hitaji lya Katukuru mukama natukunda sako ebirungi byo kwegita bunjire babishoborraho ko bagamba rumiro bwingi okuba successful omusi tukumanisa muno kugira ebintu bingi nakya no kwatara bundi jo niko kakora ekintu kyakwasa kuyamba community wabika olokora ki Olupebuza wabika noganyuka muki ekyo kubaza wabika abakuru bamenda kwa road bashanga lobika nogana baze kuhereza Finance Support Center ku bintu ngoje ko kuhereza sente tusomesa sakozi tusomesa obukiiko ne ba staff Finance Support Center yokwe kuzireta yaziteka ebaneyenda ngo ijo ziheyo ozigaruzi ni emwe Twazanyachika Primary School omuruhama district nitungamo oku abashomireyo beteba OBs na OGs bashaziremo okwatiraho ishomereri obo kubahereza ebitanda nebindi bikwato zoba twagira umugisha twatayaisa abeji abashomira aha abutukweta OBs na OGs bishomereri cyacu baresire cyangwa nikiha cyo kubanza kiyabera urukundo burane bakunda ngo bagarika hibashomira batwerire tweraganza kugira ngo umwaka nutayaye ishomero nambwe n'ibyo batwaturesire ibitanda by'akazi abana babishira bene barara hansi n'ibindi bikwato bindi by'abeji kandi turaganisa na numwaka kwiza twenda kutebekana saa 2 yo kuzaguza imyaka 9 abashomerere y'ibyasya asima abwamana ngo batire mu kureba ngo bayambishomerere ituka OBs na OGs tukasaramu ngo buri mwaka tugume tuhereze kimwe cy'ikumi kitu tukirete mu isomero eryite twasomiremo Nyechika Primary School n'ishomero ya government noberera musingi gwekereziya amukorogo ababanjire ndijo ntekateka yabombeka mwene mwisha mutwatereho oyine 10 oyine 2 oyine 5 mwije mwene mutwatereho tuombe cyishomero ryito rya Nyachika Primary School rebkeje shining
wa TV Westness Nyomo Gideon. Weberese Nyomo Gideon reka tugarutse n'amakuru hagibye mzana. And that's it for today. Till the next episode. Izuba ryawe na ABC Dent Nourish Fresh Up Fluoride Toothpaste ogira kasheko izuba ryona ombazgwa meino ogwatongozibwe hamtindo gwensi yona kandi gukahangura umudali gwa People's Choice and East Africa Award nigukuma kaho komukanwa karunji gweza meino kwiteshikoko cyo meino kandi gukazibera kurwara kozesa ABC Dent Nourish Fresh Up omubirengo bitari bimwe na bimwe ebirimu white gel, herbal mint gel hamwe na red gel buri ka box ka ABC Dent Nourish Fresh Up nushanga mu brush ya meno eyabsha gushanje umaduka gona mwihanga na burengero izuba bwa Africa tunga ABC Dent Nourish Fresh Up ahabwa kasheko akakusingayo. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Omakuru agibye mzano timu y'ompira gw'ebigere ya Mbarara City erukuzanira omumpakaza Ankole Cup omukashashekeri izuba yago mu bintu bwanyuma y'omushobozi w'Umunya-Uganda orukutura Dubai okubahereza obushaji bwa miliyoni 10 okubahwera omu rugendo rw'empakaza Ankole Cup. Omukoro ogu gwaherezayo obushaji obu gwabaguriya ha rugando rwa Mpala. Omukoro gwo kwasa obushaji bwa miliyoni 10 abebembezi ba timu ya Mbarara City erukuzana mu mpaka za Ankole Cup gwabo mu rugando rwa Mpara kandi gwayebemberwa muhereza Valentine Kachina or coordinator w'ekitongore kya Ankotisime Destiny Helpers Foundation omwihanga ryona kandi babebembezi abambarara City kandi babambarara City baba bakurirwe vice chairman wa timu eji Salim Brendan Twaha Development Foundation ka supporta wa timu ya Mbarara City football team ekuzana mu Ankole Cup nyonga chairman ninokusima kwa mali okureba ngo ya supportinga team ya Charo ninga team ya City ngoka chaino kukuyagamba ngo nawe no mutuze wa muri Mbarara City harwe bintu byingi rwampisa akakora na football club nayo bagenda rwampisi unkanetura Kampala mwene kandi twabagambira ngo twine rwampisi global Eya Kabo twine na Rwampsi International Fresh Farm Market na Rwamps Destined Dream Helpers Foundation mwenu bagisire hamwe biya yibiri ahantu biya ishatu ahantu biya yibiri so ekitore cyona mukama wanje yampereza miliyoni 10 munzereze Mbarara City football team.
muhereza yayoreka ko bushajjobu burukurenga habye mzano kandi company ya Ankoti eyehireyo okurabira mu bitongore byaye bindi okutungura ebyo bushobozi ebyo buhinje no burisa okuhwera enshoberwa hamwe no kurwana isibura ry'emirimo. Icyakabiri no kugira ngo abana abo tutandike kubasupotinga abo inetare abayemba teba goro nabazana gene basevinga turebe ko bakwisha ko bwa bakazana national level shange ngo bayinetime zibarumza bayipazi KCC vira manya Cranes. Salim Twaha omuhwezi w'akachiko akarukwebembera timu ya Mbarwa City yasima obushaji obubatunga ari kugira ngo nubuza kubahereza urugendo ruhango omumpaka za Ankole Cup umwaka ogu obushaji obu bwizero mbwire obu timu ya Mbarwa City erya hakwete katekera kwija kuritana na timu yisingiro omuzano gwa Group C ogurabe ha Sandeji ebiro bitano omuri biharwe. Mbarwa City niye yebembire Group C no bonero munana omizanena kandi kurunesingo gwisingiro neje kuraba hukuzo mukota final ndi Edwin Ram ahabwa TV West Webare Edwin Ram. Timu ya Bon Council Girls chabirwa yari mu akutwari chikoposho kubanza umpaka zompira gwebjere ahabwa bishe za senior za Uganda yona bwanyuma yo kusingwa ya Rhines omuzakamaririzo hezazando muri wakiso erizoba. Ekiroto cha timu ya Bon Council Girls Secondary School kurugo muri Singiro kubasa kutwara ekikopo cy'ompira gw'ebigero gw'abishiki ahabwa amashomero ga senior mu Uganda yona ticyabasika bwanyuma yo kusingirwa omuzakamaririzo erizoba erikuterwa Rhines Secondary School na gori 3-0. Okikomu final Bon Council singira babire bine chikopo aba St Noah gori 3-2 omukusumura za penalty abazana barumu Patricia na Kato Trina Nakawuchi na Justin Airengo nibo batebera timu ya Rhines Secondary School bakajisikia habusinguzi. Bon Council Girls Vocational Secondary School team tugize steady progress abo kuba buri mwaka setting target kandi tujya achieving. Last year tukatwara bronze, this time twantwine chikopo kama nokuyasharaho tukatwara silver medal. Abana bange bakusambye naye atunda bwacho wakirese twakoze buli kimu on ground, but the best team took the trophy. But I know next year we shall do more so that abana bafe bali wangule ekikopo nekidde waka. So nsuubiza abafaani bafe abali ewaka abali wonna nti tebagwamu maanyi. This is only the beginning. Tukyakolera ddala okubeera nti notutumula ankole maaso kubeera ngeri ku level esinga. Ekyokubanza nsiima Ruhanga abakuba yatubasa tutwire nkuwombeka munonga tugerezeho tukira finals tukira semi-finals konke zona za shining on tugezaho kuwombeka kushika businguzo. Bon Council hati ya Egita Rhines Secondary School ba champion St Noah hamwe na timu ya Amos kurabaho kujwekera Uganda mu mpaka za East Africa ezo rukwija kuba muri Morogoro Tanzania omukwezo kurukwija. Gasha kwa Aloysius Byamukama omuri Kampala. Webare Aloysius Byamukama agongo makuru agutoba batuneri izuba agacenshira gutoba sakwisiyaho agani gategereze nyenshakare omwebazi wo makuru agacenshira n'abantu Mbabazi Charity nyenda kubendeza weekend enunji mutarga TV West. Eshaha zabishatu z'ekiro na Use the Momo app or dial *165*3# to pay and enjoy zero charges below 5k. That's the power of Momo.
na hati gumana okozesa ABC Dent na Fresh Up kwenda ngu akanwa kawe kagumen kahumuraje izoba ryona. ABC Dent na Fresh Up nibikuhereza kawo karungi munonga yejumbiro Mbabazi ogwa ABC Dent na Fresh Up dero oyiyongera kusheka mu bantu otine kwetina. Radio Weswa kuretera chine hero hutobonozi ebirabira na bitano byo kwa mushanju mwakogo omucishayi kacheka obo turi kwa muri kiremya kabina mushanju y'umuhereza omurundo gwetu sakabateri gumite manyari tukuretera beshongoza mani omwihanga ebyane birukwenda nyugunyo ba DJ abakabi abaraptera muziki ebyane bakakwetogota weno kabayanga yanga ntuzakaba n'ibihembo wiguga oteberwa no kugashura za rushaju reka tangambise bihama ijo erebere nakawe ay mambe isha tukore byafayo utahamu bisheje mutwaro kumakuka kuti ogwa Uganda manya Radio West ni radio kashangwaho radio Rugeita Nganda omu myaka banamushaje mu buhereza Radio West mapure echini hero hutabonuzi chajirwa Pepsi na nyekejo people sako. That's for them. Ukumbereba ne kushiwaho oyine mbogoka naba mulungi ayibambe ne kolera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje program Ukumbereba musibireje basebo nabanyabo abakundeba embogo kumbucha. Yes, munywembogo nsanjiro kwa mkikuru na jatinyo saza bazo matine kantu kifutayo mpora making a shongo nyembogo mukashesho muyangwe na wano za kubyamo embogo hino kuyamba twajinywire twajikozise nete ekintu kiba kweta ebyo munda kuterezo munda ejo ni therho stamp akachupa nsenje kumi umukasheshe umuyangwe na wano za kubyamo. South Africa, shame on you. South Africa, mwenu mbile nindeba South Africa ahanyaka anje inakora. South Africa kajirebe zibombwire bwa upper side. South Africa obwire bwa koma Mandela tukatu naba South Africa omu Uganda biza ba trainingwa nesente zitu. OAU, Organization of African Unity, bona basharaho bayemerera South Africa bajinwara nabarwanira okusororera anji ngo mwiraguza tungihangaye. Ibare ya kamino nigira ngo gowonyegere yakwarachi gowonyegere yali kusambya shongoro nyoki kureba South Africa kwasire jambie naji muchizo mwiraguzo ndanzira hango mwiguru because we are there for you people. Bitaba South Africa tina bakuru nyankole akaka katambe mkabatwara no kwataja ambia kutama munya Uganda konkecho ni chiretwa leaders, maybe the leaders did tubaragambire abana abo okuba okutwa abayambere tubaragambire abana abo okwa Africa yaberireho babishebo na bishenkuru. That's why abana abo tubakumanya ihanga higirije ba president bariyokwe ibisha Africa ngaha ba president ba unamire aruho ogumusanzire witu ogogo waswero mu Uganda aho namire ogoro aho namire bisho OAU ekibaho imwe aba OAU ekibaho kamutagamba ekintu mu South Africa ekikuno kusinike motoka kwa abantu mweshini hango muri Africa tarama mu South Africa na bwecho ninjira ekintu ekyo kinteganise munonga
nkito abantu baku abarebere cyabere sente za spendingirwe eshagame yasheshekire embondo ezakoze sibwe kureba ngo nturwanira oburinganiza bwabiraguzo mu South Africa abiraguzo twaheza twabato mu ntebe Mandela bamukome myaka Mandela mana aza kuzoka abantu baza kwa bari yaho barebe Mandela natambura mu street yareba abantu mweno mwiraguzo hangane ngira weza bakatanga okundo muri omwiraguzo nobingo mwiraguzo mugenzi wawe ninja abazungu babale mu hotel zaba bareba baturebera omukanye nasi bajya you see we told you Africans cannot manage themselves nturwana nobingo wa Zimbabwe nobinga wa Rhodesia abanyarwanda Rwanda tekubatsa ko naenda kutabuka nitwe inahekom nemanya okutwajiyambe South Sudan so ejo history leaders mugumeno mujigambira abana banyu bato so that nyensi abatareta unnecessary confrontation nkebibiri South Africa nukwenko berero ona inecho uyamu iwe no berewo okumbereba yaba ni kukibuho oyine mbogoka naba mulungi ayibambe nekolera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje watunga umucawazo mu ishomero ninga n'urujungo rwo gamboka rweye nyowe nkaba kiba kwetarire self reliance kweyemerizaho konko kutari ko kwiba magaragaje ntina kuteba kiboko ninterwa nintine mboko nintina kuza kunta ahantu ibota kunyikiriza kutambura mbendi yawo maha kibukwete cyo so natine kigambo cyo kwiba kikandema naba ba mama banje aba bakatata ingi munonga bakaba nibiba sente za muzeni